like nobody's business. And it feels so good to be back here for God Encountering, bringing you the midweek edition of your most authoritative social, political, and current affairs breakfast conversation. Time check, some 45 minutes down, 6 a.m. Frequency check, 93.3 Ahenkan. Program check, Maakye. Meeting. Oh, Buoba. Ofori Amanfo. If I try to point here, that's so I can't home. Yeah, that's so what you see. So when you ain't able to say, you can be rest assured. Say, you know, Obetin Sam. No cribby dihene. So I say, a body in a rubber solo. Ah, Meso, a body in a rubber solo. I am man so. If I told you more, some say you be seconded the moon, you had better so the Yamayan was and so the Yamame. Sage Media not doing it alone. On behalf of the solid production team in town. I don't pay a sinkunya. I don't want to so. Say and the 4th day of October 2023. And kakranka cry in the month October, which is the 10th month of the year 2023. And kakranka crow nyankopon de chance no de ko ye wogidie or de be vim day. Ewie mobile 7 anopɛ ɔsɛm nka nkyerɛ sɛ pueman tem ya yahodo bi nsuo no petepete kakra nemom anopɛ ya free sabre ya ekro no o kyerɛ sɛ awia no eyi ne ti ano bɛyɛ den awia na no bɛyɛ den pa ɛya no ahyɛ ne nso ɛde ama me nemom free no ndubrem ekɔprem tobre hɔ no mo no pueman tem ya yahodo bi nsuo no petepete kakra na awia no asan ate asim enti enne no me bɔ ne tofa de ama na me de abisi anwumre de no so a anwumre free no me ensa no nan hɔ enso ede kro no kyerɛ sɛ nsuo no ebegugu kakra ɛwɔ pueman tem ya yahodo bi nemom ewiem ɛbɛte ma me bɔ ne tofa mfa ma wo me bɔ ne tofa de ama wo a enne eye wukuada October ne de to so enan ewiem bobrensem ifitian opeya kusi anwumre oseme nka nkyerɛw sɛ ene awia ahoɔden ɛwɔ soro awia ne bɛbo pa na twinitia no peya mpo na ahyase abo ama ne ho atɔ no ene ntia no ate ase ɛde amame ewiem bobrensem sɛ ne bisa kɔ ne demu no ɛno na abusua madaroma yɛde mu amane ɛde amawo afei na adu fidi na to ha no nso aya no ahyɛ ne nso Maakye ɛne dwumadie no edin yɛ mu akɔ aba ne ato aso washamie nyunya meni ngosi nyine He's changing my life, he's giving me victory. When I'm in trouble, he come and set me free. So I serve a living God, serve a mighty God. Come on, help me see. He's changing my life, he's giving me victory. When I'm in trouble, he come and set me free. So serve a
living God. I serve a mighty God. Tie. That's what I sang. No buy you. Me why irade wa mama men was ah me de wa yiko So all my thanks and praise be the man he is giving me big hey 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 Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Very mighty God. you be am piano now fire. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Nyam Me da was you. me why irade wa mama men was Did you want to that go? me de wa yiko ah Mama what you want? So all my thanks and praises be the man Okay, so Jeremiah chapter 29, the verse 11 down. And on the yekin kind of see a seminal eso. A seminal shall say nano Jordan say okay. Yes, say if you have an idea where God wants to take you to, and kabeka wanu atum, ewo ensembi ehon. And kabeshe wa brabo su eye, because a time will come. Se one she ya. Dear what do wabrabo nyina when you reflect back and begin to pick the bit and pieces. Na wuhunu baby a wonanti kokoduru ye. Na wuhunu nkomo bi a wo edi ye. Unse sometimes utimi kan asem bi otena ase na wutie back a ubisa ho se etimi me kan sa ansem we nyina wo na wo kan ye. Unyame de o wadwen papa e de ma wo. Mame no mo mpaye. Awurade anɔpa nsu da wase. Sɛ ye koda ye na wahwe ye nso na anɔpa yi wasan anya ne ye nyina aka ate asefo ho. Wo ma yesi aseda enka wudin. Yesi ayeye enka wudin. Anɔpa yi ye da wase. Yen adebɔneyɛfoɔ te sɛ yen musubɔfoɔ yen anka ye kan ya yen ka ho bi. Sɛ enne wo yen afiri akyire hɔ na wo de yen abedi animu na ye kan ya ye kan di free yen so ye kan ho a anopa yi oma ne ye kan se aseda enka wudin afa yewura ya sori anopa yi ye gyae yen akɔne abadie nyina hye wo nsa ne ye beye musuo ne ye beye esan ne ye beye amane ne ye beye ka kwanhia ne ye beye mpatuo ne ye beye eka ne ye beye nkrofo amane bi a ye bekɔ akotom ye srɛ wo awurade sɛ hunu yen mmɔbɔ Emma yen anamon enante enko musuom. Emma yen anamon enante enko bonimu. Emma yen nsem kan ya anopa yi ye ba beka. Awurade emma emfom. Na mmom dombo ayen. Ne kan yen ho. Yen ya ye pie firi yen fie akwakoton. Awurade di anim fa ye kɔ. Obi biara o pie firi efie enne. Na wakwakoye biribi a edi aduane ebeba beto pono so. Edi ama one na sefo ye gya wo nyina hye wurade nsa ye omo bambofo dombo a wo a ekoton erade hye anuonyam ma dansedie emusu mfama won obi biara dwuma a wo koye so ye okuyanin erade dombo ano na ne no baye enye yie obi biara dwuma a wo ye a wo hwe animu semfaso beba erade emma nanim hu ase Emanin sensi fem asukufu ewom awurade ye gyae wo mo adesua hye wonsa. May it never be their story say ebere son ye was wo tua won suku fees no they were not able to pay. Never. It will never be their story. They will pay their fees, they will complete whatever thing that they have begun. Na yenimu say at the end no e de anuonyam e de bebre wo awurade wadwuma. When yesre wo awurade say obeye de ama wo ma nye de so aseda e de ama odin
adansidie ne ye srede ama wo adansidie ene ne ye srede ama wo ma sense nyame som ɛho adansidie ene niema a wo bɛyɛ ɛde ama nipa hunu sɛ ampa utumi no ano ɛda so ɛhye yɛne saa fama wade hye yi ni ɔyare da yare mpa so saa brei na ni atutu egu ne nsam ɔtuna ni ento baabia na ɛyɛ ne sɛ ɔnni ne ho bɔne Awurade hyɛ na nionyam Awurade sane yade Awurade yi wɔ hawo ne amane ne firi ne so na dombo a wo mu nyinaa ma wo han no ento esum biara ɛwɔ ma brabɔ so ɛwɔ wo Jesus din mu ma yare sanya won dia biebie kwan fama won biebie kwan fama won biebie kwan fama won biebie kwan fama won na hyɛ mo anuonyam apomuden papa ene ne yɛsrɛ de ama wo ma apomuden papa ene ne yɛsrɛ de ama wo ma hyɛ on animonyam ne kon ho na o ma dansedie ɛdɔso ma won a ɔbɛka de akyerɛ adasa ama ɔmo ehunu wutumi ene wo kɛseɛ yenim sɛ wayɛ ene nti yɛde so aseda ɛbɛkɔ so ama afebɔ ɛwɔ Yesu din mu amen afei medɔfo Jeremiah chapter 29 verse 11 kusi 12 ye kenkan onyame adwen mpo a wadwen afa yen ho no eso Awurade won hyehyɛ papa de ma yen Awurade ɛwɔ enhyira bi de ma yen Awurade ɛwɔ adansedie bi de ma yen Awurade ɛwɔ biribi a ɛsombo de ma wo ne me ɛni nti yɛ mpepere yen ho enkodi nyame anim ɛwɔ abrabɔ yi mu yen kan kyerɛ ho sɛ Awurade anhyira yen yɛ behyira yen ho yen kan kyerɛ yen ho sɛ Awurade anya biribi ama yen kasa be biribi di ama yen ho Awurade wɔ yen ho adwempa na adwene ɔwɔ yen ho ne nya adwembɔne ɔse for I know the thoughts that I have think toward you saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Eradia semuni anopei. Yet verse 13 de twaswa. Or say, and ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Obehwehwe me na obehunu me wabra enya wakoma no efanfa na emomo de wakoma nyina e de hwehwe me Awurade anopa mi san esisu biom e de ama wo se na Awurade wa adwene kora eya adwene papa a wadwene e de afa mo ho osena mo de minima dwen amadwen adwen ko amadwen e de afa mo ho Awurade asemunie eya asumdwe adwen na enya bone adwen de se mere mamo awieye pa enidaso eden esan egwom Awurade ma we awieye papa enidaso ewom unexpected end goine adwene Awurade wo edifa wo ho madam se woni ma adwene Awurade adwene afa wo ho a anka no pay won kan kyerem se eka minimum eni nti okwa akopɛ wuduro akum ho se woni ma adwene Awurade adwene afa wo ho ɔkyena se woni ma adwene Awurade adwene afa wo ho impo ena anka wonya wadwene se obedi ho bɔne nsɛnsɛm bi wɔ hɔ no a wokeka ne naano bi ene wohwɛ ba bi Awurade di waduru a na wode adane nnwomtoɔ ɛte sɛ na minim sɛ ba bi Awurade di me beduru ni a anka ma ampere me ho ankeka nsɛm bi sɛ na minim sɛ ne Awurade bɛyɛ me ni a anka ma ha me ho anya ade bi adwuma bi anopa yi Awurade wɔ wadwene pa ɛde ma wo anopa yi Awurade sɛ menka nkyerɛ so okuani ɛmoa ba mu muda adwuma a wo ya a ɛyɛ kua adwuma no firi wakoma mu na yere wo ho na ye na Awurade wo ho adwen papa ɔsena mo de na mo amutie mi anopa yi de na wo ye wadwene sɛ Awurade yi wa ma wani da so asa na wo ye wadwen sɛ ukɔ akokum ho because otu ani ento bi anim na wo ye wadwene sɛ yade bi aba ba gi wani gye afiri wo nsam wonim sɛ yade timi gi nipa ni gye afiri ne nsam oh yes situation bi timi agi nipa ani gye afiri ne nsam
situation bi etimi gi obi ne fa ahodie free ne nsam anopa yi ohia nti untumi nkyira wadwen because sa wo kyira wadwen a ye beyi wadi afiri adwuma nim untumi nkyira wadwen wa ware na se untumi nkyira wadwen wa adwuma nim untumi nkyira wadwen wa asɔre hɔ untumi nkyira wadwen wa abusua nim because wo kɔ kyira wadwen yi wo kyira wadwen ni wie ya na obi nso asɔre no aka kyerɛ sɛ adwene ne de wa kyerɛ na emom yankɔte adurumra ne nyina ya hahan fasika bra na bo nsa wo don nsa gu achi ɛno nti omu take advantage of sawo inability to provide no ede teteo emu abamu mu whatever situation a wonam mu a obronsam a take advantage na wade emolestil opeso wade kan wanu tum opeso manhunu say you are nobody in life. You are so useless to the core. And opay, I have come to tell you, say onyankopon ewo wo ho adwempa. Kristo Yesu ewo wo ho adwempa. Or say, for I know the thoughts that I have think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you, and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Awurade asɛm a wɔka kyerɛ maami anɔpa yi ɛno no. Awurade asɛm a wɔka kyerɛ wo no na yɛde asɛm no si no mesan esi sudua aka kyerɛ wo sɛ Awurade ɛwɔ adwempa ɛde fa wo ho. Mama Esther anyomo otoye osi emprempren ama ne huni me ma ne nhyeme so emprempren ekom adimi me ma ne nhyeme so ekom betumi adew am wanhwe ya obetu anamon bi okena aduane bebusu ama wo na watena se abisa wo se enti na aduane bebusu ama me pa e na me de ekom anibre ekoye saa de yi Awurade ma ne mpare yen se yebetu anamon bi na chire ye behunu se sebe yedi nsem hunu Awurade hunu ye mmobo na ya ni ekom ani brachi ya ni abrabo mu atete ni mu pressure chi ankoka sembi ama wo kyena ya ntena ase yanka se ye nu ye ho Awurade wadwempa de fa ye ho eni nti ye mpepere ye ho enni nanim se yi hyira ye ho yempepere yan ho konkodi nkrofo bi achi se wo mo so mahunu difo bi a waben sai wo mfiri nyame akwankyere ehwan yenkom pepere yan ho enkonkodi malam bi achi yempepere yan ho enko ekwan bi so a okene bi ibenu yan ho Awurade nka wo ho na dom no so mfa ma wo oye gye nyankopon no obenyankopon no nkronkron nyankopon adum ra no a obekoso aye kese wo abra bom na eyire so kyere so sɛ den ara onwu yani mu ase san sɛ wadwene adwempa e de afa ye ho che sɛ den sɛ woda so ti ase te kyerema da abogiem ni mogye di mu afuru sane ya na medofo emu aba mu da ebeba mu ni Awurade aka fa wo hu bia ebeba mu sports up next omu wi a ye besan aba ni abeto aso e de ama o Maakye ani dwumadie no edin. Good morning. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adeshimamba, Ghana Mamba Nano Pay, Yama Munina Kwaba, Embra Ahenkan 93.3, so Yatnasi, a good year Musem, and I yedi Asia with Midin at the Joshua Cabinet Jenim, Yosef Fajui. Obetenenka na memfasida Emma Blooms and Bookshop Enterprise sisi ade schools no ye bie na ade akoya kodanda adwenwen ewa awofo so no books na free school niema
omo to dem omo nkola enso edi akọ school ibi mu on ma omo hu baabi omo kwakoto no enitin mesrew se ene oba ne ekọ school se owo crèche owo nursery ana se ne primary JHS ana se SHS na open ho eye books ato dem man akọ school die kopiem Blooms Bookshop and Trading Enterprise textbook bia bi ebi ho ebia won die no open exercise book edi amano ruler mathematical set pens pencils sharpness crayon postal colors clear bags collection fluid afei office pins cardboard formica board eraser graph book na all part of them abane dia kopiem Blooms Bookshop and Trading Enterprise na fe yemboa na bibia enso enkofa enfama asem de ne se oba ukita sika kuma bi krampa banya bi no ato ebi se ye ton nyama no wholesale price enso edi amamo uhwe chi akwanya odan na se opposite Ghana Commercial Bank car park no ehonum ena obehu yen frɛ number ye na ginchiremu asimidie 0244 293 63 ahodo na afi local movies a ekos no estom timi enya bi hwe nkranso den cartoons na obenya sanema wanyina yizo kopiem of Festus Enterprise na ukoje edikore papa na afi odikofie na ebusuafo no so enya bi hwe na bibia enso ekofan sa ekwan eso ebia nso den TV na opato brand bia bi ebi ho se open na school Hisense Asano Elgin na se Samsung die kopiem enso of Festus Enterprise near Mobi Nato, the TV 1 month aba, Samsung decoder stands and so ebi enso ho, ebi our TV no, and I said decoder no the remote na Ira, and I say BPM of Festus Enterprise na yem Mobi Nato, office bi na ubie. Juma bi na ubie ankran uofie na pesa odi AC ebo dem won ma unim se AC die mpremprensi ye to a ye de horsepower na airto horsepower bia bi ebi enso of Festus Enterprise na ye de AC ni eba aba fixe amount na bibia nso akofan enso e de amount ebia nso obi dada na mum asai opese AC e de mawa sakunya enso ho ye be sesi ni kama enso e de amount na bibia nso akoyie e de amount wo hwe chia kwanya ye ne ochumasi sport now Nanas Palace ena ebo nhwanim ye ben Shell filling station no ewo achim oda number 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 0269 305 785 na onie enso edi enkomo na bibia nso akofan edi amao afei me enfasi da bio Emma Jubilee Hospital omaso asen amana no pay era gude mu nsem eba omaboy agongon amede nsem no enso ebro wo yare hododo enei opese wo yare wano efru so a kopiem Jubilee Hospital na fe yemboa enhwema yare wano nyina no yentu emfemfru so emfa ema ebia Maria na etete wo typhoid na eja akodanda fa ba dan na fe yentu ase emfa ema we ebia wo so no lab na pese wo ye wo laboratory honma lab biabi yebetimi enso edi aboa pharmacy ne enso ho edura opato bia no bonya bi enso ato anom da sa ho yare antidental care no enso aba edi ama emana omo afafuro no ebia nyinsan no unya ho bi edi fa ho afa bedan na afie ntu ase mfa mawe afi postnatal care no enso ho de ma emana omawo awie no akora no ninyi no se na esi eko awofo no mani engine nyi ne ho wo de bedan ya sancheche de ma oba no so anyi agina brane hodin mu na bibia so akofan edi ama maternity ne enso aba sanso de ultrasound na afi electrocardiogram machine enso aba we no scan biabi yetwa bi enso edi ama yare bi achiw bibi kire wadwen so odwen ho a ontiase otiase enso a ondwen ho usuo fere so bodu nkomode akire unu anasa wadamfo a fa bedan ye cancer no na omonhwe enkana ekire ni fie enso enye din wani ina ohwa dia unhu ade ne benwa unhu ewo kire unhu a wanhwe entua sentem ochenam no hokese pa na de ebrel ye can feel ashemuma woni yare nyina no ye de esa no one time enso edi amafre no pa bia no nchachire enso ekoso edi ma diabetes ene hypertension fo no afi canteen wo ho nti uwa adwumam uwo fie na pedem papa atodia fa be dan ye na afi canteen yemo de papa pa na toy na bibia nso enkoi information dem se sa wo ba na gitam chance so dia ye beje na ya hwe oye odan baburu dia so amantra bed ne so ohom na hwe achi akwan a ubohuyen frɛ number we na ginchemu a esimidie 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645
0241 784645 na onia enso edi enkomo Beni Tomauli ina fe Raymond Ashete Rats ina e produce show no. Yes, semna se na rope enfamo enhyase enso mfimfi GF4 asoye na betodwa se ekyeranya kopon ayadoma na se wobato no ekọ akotodwa ewo eyetamale ene mpatema na fibia nso akoye mpinfo wodo na enso na bepiem fifafo ede omo enkrofo aba se wo meboa na fa abatoi bibia enso enko kama enfema mo na no anadani ekọ piem ewo Central Regional na se afi no mpinfo awodo epre papa FN Abdul Haye Yate eyiniti sanko no so ko na feya to so aba niam koye mana obehwe region so na putupuru obetodwa so papa no ababontin sisi empempem no kase de abato no wonda enko biem ne no ena se twetwebe no enso ene ne di nkomo no sei ena se ode ekere Yampa said me could be me decision of not going no political in a personal as well. I'm for Bebre, I am disappointed what decision me take here say me step it down. Omuti is me Bebre na from me I express you more disappointment. Let me say the people of Central Region in terms of football deserve better. Womo here change na womo here new direction. And now womo fee say the Juma me bo the Ghana has say region nemo. Womo fee say na me obia met to me ama womo sa new direction na womo epe. And you know behind the scene no, not so many of them were in contact with me say me beboa na yen changing things in the region. Nti eba say because main kon and cross minimum say my disappoint you mo bebre we enkomo akana sa Pafan Abdul Haye Yate enso edejai ene aropai Yemfree Central Jenafe Yemfeni Enchemu enso our Western Region na George Mreku Duka ukopiemu our takwa di atakwa nswayem onu nene no oye member of parliament enso edimomo na unimise ode no ho abo Mediama Sporting Club omokunkuden enso ede akomanim na onu na ekasei ochiremu a ose o catch supporters nyina ye wo Ghana afi football actors government na afi corporate world say bebia Mediama enso akun adru e the Air Cup Champions League ni mu no o se obi bia support so bia fan support embeta boboko ne achi na bibia so enkofa enfa momo o se Ghana Gas omni oma ene Western Region Anglo Gold enso oho Sasna Gofos enso oho o so mu na so mbro on board na ene mu corporate responsibility say so mbombo no mo Mediama ma Mediama so ekonkudin konanim ebo eye CAF Champions League no emo. And I'm urging supporters of this country, actors of football in this country, government, to come together and support Mediama Sporting Club. We have wherewithal to get to where Ghanaians expect us to be. We're not only going to participate in the CAF Championship, we are going to make history. I'm urging other companies who are also in the region. Ghana Gas is there, Anglo Gold. Already Anglo Gold supported us with about $40,000, which the president has asked me to thank them. We will need more. And also ask GoFios to rescind their decision on the letter they wrote to us, indicating that they are unable to sponsor Mediama. That is very unfortunate. As part of their corporate social responsibilities, we expect them to carry Mediama along and hold our hands to make Ghana proud. We member of parliament Edma Takwa Insoyem George Mreku Duka Nkomo ena ode agina no siepe ena kra president enso Moses Amapaka Rona Twanitia friend Mos Park onso ekasa kakra ed FA na stadium 10,000 capacity stadium go force enso esi ede amom no osi sia de Mediama for omo atwenye mu omo ehwanim na omo se go force for mu pushi so hard say stadium ne betimi ebia no osi sia de ordinary ekaka idea stadium no almost 90% donor enche ombe biano omo twen se nde no omba commission na bibia so akoye ede amomne pipe one say go force for enso betimi afinish stadium intem na Mediama enso asiakan e wotakwa TNA Park entutua am say go force gusu pushi michility omo gusu pa I think almost 90-something% down already. Until I know, you're training, you're go. Those who be pushing sale, assembly, we Mumbai Jimo Park, handover, and one on the sea, Takwati, bomba, go for say, but Mumbai didn't complete in time.
We President Adema Midiama Sporting Club Moses Ama Paka. Yenda ni mremu au kumase asante kwa kwenye ni kumomfemfa na momfemao ene anopene se report efi ewonmo eba ne se enije yepa omose enenya kupon ayaduma friendly game kese pa etodwa enso o pa jo park au kumase ene mpatim na wokopima na se game no omne Namura FC Academy ena mnomo kwa akobona report atodwa na sa brantia ya fana Justice Blay brantia we prayer che yepa game saudo kotokwa bono ontumi ensi akan enfa kumase asante roko na so report atodwa sa brantia no ne ho atona ndo begina mu esia kan erema kumasi asante rokwa yedi mu enkomo ni bi no ede agyawo yen free kumasi metema san rokwa na fe yen piemu enso Dreams FC bobo konum omonso mu kopiem Africa CAF Confederation Cup no oma qualify group stages no omonso omu erem na enumu na general manager enso edema Dreams FC bobo kon Aminu Shado enso ekasa wasi players ndi omo abaso pa ye na adekase pa na omaye enso ewo Ghana ha or say achievement on my achieving on and for only Dreams FC and that's some one for Ghana football nyina if it's a very long time na Ghana it me a qualified progress kopiemo and so all the group stages in emo or say 6 games na domanim na sa opportunity animal players ne say on be showcase some talent no na fe ewiase nyina and so ehun talent Dreams FC boko players no omo ekita. We owe all of you a big debt of gratitude. Maybe in the coming days you get a realization of what you've achieved, not only for yourself, not only for Dreams FC, but for Ghana football. And it didn't happen in any other era but your era. Now we are an elite club. We are guaranteed at least 6 games. In these 6 games, we have an opportunity to showcase our talent to even the bigger audience. People will see you. Once we put our mind to something and we gather our efforts and we become united as a family, nothing is impossible in this world. So today, you might be playing Dreams FC, but if you dream that you want to play Real Madrid and you put your head, your mind, your heart and work towards it, it is possible. Yes. Nobody gave us a dog's chance. Like I told you, even me, I was against this campaign. But look at what you've achieved. We've given hope to the hopeless. Yes. We've given belief to those who believe. Into way general manager Edema Dreams FC na no see pe na yene head coach enso Edema Dreams FC Abdul Karim Zito edin komo say ohwe bebi ama qualify edu at the last 16 teams Dreams FC ewo mu be share the likes of Zamalek afi RS Berkane mo Rivers United mu nyina enso clubs are likely say Dreams FC enso ebe shom group stages nemo na preparation by na omudi Asia omo ye okay with bebi ama qualify edu na ana we nkomo head coach Edema Dreams FC Karim Zito Eddie Giant. It will be more difficult because the higher you go in football, you see, they say the higher you go, the cooler it becomes. But in football, the higher you go, the hotter it becomes. So it will be cool, especially meeting the giants one like the one you just mentioned. It will be cool, but to plan against that. We head coach Edema Dreams FC Abdul Karim Zito. Yenda ni yankokodi nkomo mfemfri KG tournament to draw Kumase ne mpatem enso famo enaro pedans wa pa fa Solomon Etua Otu ena den sam kakra dia ja osu Pima tournament no ya de ekosu yie pa na ebeboa enso amankwara fe no mahase esi akan no ne amatumi akoyie pa e de amom no se sempenfo hwe no discover room ne emu edoyie na se afini afibia yetumi ebo tournament na ebeboa bwankrofo bebre ama yanya good players enso organize. First and foremost, it's exposure. You see, in Kolani, I showed the one in an area for sure, or not on your part of. Really, self-confidence comes out of this kind of games. Over the tournament, 10 years, the enthusiasm, which is sent on man for, I don't care. Over any play, and your coaches are a coaching team, be a former players, Rebecca Monia, this morning we had an interaction with him. Seriously speaking, very interesting. And now, the way I'm a fan of come on and I hope say a course confidence build up. We Solomon Etua Otu enkomo ene de amount. Yempiemo our chairman Edema Achimda Kutoku Royals Bobo Kun Linsford Asamoah Boadu Kokote na yebisa ne say
ubepiem e wa chim down ma Kotokuro ya senior nim say ewie league no e man so ewie omo league ni wie no mo de bus no e ko park ye AC number 9 police station na reporter yen say kan say bus no crampo ni imprempren de muntim entu e say ya che bus no e na me ka mu dinti na chema chechi mo say bus de enya no kre say police for ache bus no e wo mi say nde no bus no omo de kakakra de na so enya no ntina bus no AC police station ho o say 40 bi wo ho o mguso omo ye no mo ye wie o metu bus no ama obi ade nani ehu bi. You're the president at the police station. So my car last season, Sama, we are called work up for them. Driver, they are catching us on the parking box to the stadium. Or those who say, about stadium, no way you go to our parking on the Kosi, coming no way, police station, going for the station. I'm an OBB2. Control board. If you pass the move, a consultative room is about 10,000 cities that's a year control board. Women championship should be a deal mobile and a child developer force. But at the same time now with two control board, you decided say you're not packing bus there. So you said you man, I'll see a year or police station. But I'll see at the bus because it's police station. And one would be a bad circle for me to call and walk to bus and the hood. It's in the new say, problem there about bus and the hood. Yet two ashes. Probably it was a car they had the brand. I say I was we about 25,000. Yeah, the head. It's another about it should be na ye I thought you see card so. I don't see a park card and you see a police station. I can't be a while. And you have a dog of them and their management to look. I could give full a car. Ewo, yeah, boy, police station there were bastard for them. But that about this substantiate the actual figure. The Sinano have a buy and your trans in the figure aka. But that has not the reason why the bus does say, I was say, you should in your part to be a question it will be the age. We chairman Edema Achimda Kotoku Royals, Linsford Asamoah Bodu. Ewane ejina de na sensem ne to aso de ma Kotokuro asaso ye wa na no ana supporters emu emama ba ko efe no Israba edem so de komo kakra de aja wasu kopie Kotokuro asisi asa tesi am no kasai ade mpinfo no omo ayo meetings na ade a omo nto ensam femfe omo supporters ya omo edi ache eboa na febia so koye edema team no wase koye ne tade na ya de betumi aboa ama supporters no enso ehu de ekọ ne de eba efise league no enche be hyase eni tie se mpinfo hwe na animanimu ya omusia supporters na fim ko twetwe aka cheni na omo enso eka team no supporters no yi hu adi e kire omo se dwumadi na omo di ne na omo nyina na ye de edi abom na ohwe ni ye pa so dia na mo kan bi se supporters yi nya hwe free team ni ho ye dia se team na wi ni match asa but ye boka so e wo team no a ye nya mfa so obi an free e obi adwuma na o ye eno ye ni gi a bi nya wo mu nti ama ye bo sa aka na ye nya atu ho ache sa e de si ho de ama team no it is o ya de ne se obi beboa na at the end of the day no bibi ni na se wontumi wo frɛ supporters na omo bo a ma wa ye wadwuma no enka bibia amfa nkyerɛ omo a sabio wontumi so nka sɛ unte unya ko bi ana se bibia sa emfri supporters no se hwɛ pa se mpanifo mumu eto nsa frɛ supporters ne se se no sei na ye nti ye pese ye ne mo ye de eye busa se empre do se na omo atra se de no magu apon so a omo frɛ supporter ba ko pekura ekeka ho ye nhu bi sa ada we ayen komana se Achimda Kotokuro supporters member apa fan Israba nkomo ene de ja ndano pay Kofi yam kama ne na division 1 omo prize money na abano wahu Kotokuro house and so ewini division 1 zone 3 na first runners up no zone 3 no we benya 50,000 Ghana cedis 50,000 Ghana cedis oka eye prize money bus sponsorship in Afri sponsorship from Access Bank ni na kankan ni na boma ombenya 6,705 Ghana cedis e de gombotum o de $dollars ma 59.585.22 into US dollars eno ni sika they say ombenya asem den say clubs na kan nyina so no on be receive bi enso e dey free sponsorship no nti I think say we are ye ba ye be komu mo na ye dey mu plan so e dey aba eno Champions League course so yeah nti ye nkwe
Yensha and Sauna Siwamanone and for more than a Champions League no Endra and as a games out of Bina and so to Jan Crawford, Asian Crawford Quanguye, Nako Plena Salzburg at Tranfie, and my race with Side Quachon Bonacademy Noir, I want to meet Antimua da Braca, Bobo Quefan Junior Berlin at Tranfie, almost Academy no Braga, and so Ebom Academy and FC Copenhagen, and Amone Bayan for Edico Boni, Copenhagen Eshe Bako Bayern Munich, and so Ebo Academy Noir, Nedi Kosia and so Enono, and Inter Milan at Tranfie. Benfica Bonacana Bakwa, I want to meet until Lens at Arsenal, Eufie Bonacana Munu, Emma Arsenal for Etibako, Nandra Kupimo, and so all Manchester and Manchester United, Etranfie, Emma Gatasara, Equachon Bonacana Miensa, Manchester United, Etekanimu Bako, Napoli, Etranfie, Madrid Equachomo, Ebocana Miensa, Emma Napoli, and so Etimu, P.S. Etranfie Minu, Emma Sevilla, and so Eshiminu. Ena match day 2 no atwaso na Okopima Royal Antwerp etna se na one Shakhtar Donetsk enso edi aboni ewo Civistas Metropolitano no Spain one Atletico Madrid etna se na one final enso edi Aventam so Celtic Park ayade Celtic enso ene Lazio edi Ebony Stadion Ridka eye Matic no ayade wonso no Resta Belgrade etna se na one BSC Young Boys edi Aventam Signal Iduna Park Dortmund any AC Milan ebo afe our Stade Dragano FC Porto any Barcelona at the Erwin Tam so St James Park England Newcastle any PSM and so at the Ebony na fe Red Bull Arena na RB Leipzig at Nasena on Manchester City at the Erwin Tamso. Yena ni Remu Rangers bobo kodin koma famao ene anopeden se report formo eba ne senchaye ene som coach for Maakye Belly yapane pamono ene fi bobo kodum ai reporter todwa ene se former coach Edema Chelsea abrante for Frank Lampard guso ene no edin koma kadwe na se ojetuma kwa head coach no enso Edema Rangers bobo kunu na enna game course wa na se bobo kwa friend Arsenal elusu against Lens FC no anumu ena game no course na brantia ye friend Bukayo Saka enso epic injury ewo game no mo anumu na ye bisa coach friend Mikel Arteta se wa brantie akokɔ de Edema Arsenal bobo ko no afie na nyoma course o se eluku good cra injury na brantie enya de ono no oda odwen wa onti ase na on de okam na che wiase nyina se enfon ne besi bia na brantie game against Man City na o che wie ye Arsenal City eboni no abrantefun Bukayo Saka ne na bubu crown ball bejem abo Edema Arsenal Chelsea so here reporter Ebanesa Brante fan bench wo koko praye na ese de report no enso abasa Brante no enko bim se December de anya de Brante ebetumi agina masia kan enso Edema Chelsea bobuku no yempiemu Jose Mourinho akachi papa yi head coach Edema AS Roma enchana ne contract ani Roma wono enso aban ewieye reporter yen sakan se mpanifo aba opensen ka on stand contract no enfama Roma baba nse dabi oni desire bia so betumi stand contract no Edema Roma boku no na ne ara wosam no se sapa ka se okodia Lukaku na afi Paulo Dybala nyina enso ebedi nachi afri AS Roma boku no Atletico Madrid aso report formo Ebanese coach afane Diego Simeone mpanifo ene no egusu edin komaso betumi stand contract no enso ede amboboku papa by 2011 Asat endam no kase gusu head coach no Edma Atletico Madrid boku na omo hwese obestani contract na kopim 2027 na obodwuma Edema Atletico boku no Jadon Sancho any Manchester United head coach Erik ten Hag enso NTA kra okopiemu ewo Manchester sa 2% TC enya de omo eka abrante nansen onya United games ni bi embo report and sakan say regularly oni boboko friend Borussia Dortmund head coach Eden Tazik no enso edin komo likely say January boboko friend Dortmund ebesan abrante friend Jadon Sancho no asan ko back akosi akan edi ama Dortmund na Erik ten Hag Manchester United wa enejina enro after the game na so kodi enkugo tina fie amagata sa fo ba chine bona karmiensa no ana sensem twofo ebopi papai eno muni no edin kuma karum ka chense nti so da sore na se Manchester for enso abonna situ apamna obe shoka na so wona de bi enya de a ebe ya de won bia de man so hwe performance pa na niam ekoso Manchester United akatia osi oni excuse bia edmu bia na Cristiano Ronaldo osi akandema El Nassr Saudi Pro League ne emu
na abranche 38 years na wedi aka 2 years pe na wa clock 40 na enso kopie won Saudi Pro League na only players awodo a matoda ko ina no papa no dominate enso o Saudi Pro League ni mo last month September ayade a wotimi age best player of September ono nko Jan na so ebo 5 goals ema 3 assists bibia so eko find man back to back best player and abrante fen Cristiano Ronaldo enso age Saudi Pro League ni emo. Yeah, evanse. Na so ni Liverpool any Tottenham Hotspur game ne ba so no. Yeah. Ai enu na yes Liverpool for omo request for audio. Nia isiye game no ama coach no Ange Diaz go no. Reporter eba ne se papa na se na ye catch no audio ni se ji on se da bida me menjida. Enti no audio no apie ewia e betena se a ebe David deep akum na fe ye de report no so film eba no nyina e de eja ye de sia na captain in the morning obofori amanfo enso atoasomidin e de Joshua Kwabena Jenimi Yosef Agi unya ete nenka na Raymond Ashetewrat e na fe Beni Tomauli enso eboa show no captain in the morning oboba ofori amanfo over to you. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Makuma sana simo Mayeye nyunyo minyakupo Yemelino sona misakeyo Eratimo emawambo You silence my enemies You put a smile on my face oh God, you have answered my prayers Eratimo
Ana adisie oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Yam faster and confirm the sports team Joshua Kwabena, Jenny, Kofi, Ejiri, AJ. Yeah, the Omasibi Bray to us. How many Ben Maul in a buy? Some 36 minutes down, 7 a.m. Maybe I'll show Jumedia Ugusu Wuti Din and that's on a matching. Offer me a boba Ofori Amanfo. Yes, streaming live on Facebook, YouTube as well. And it will be to me a journey or way to a comment or thoughts or sentiments. Let the world get to know how you think about issues making headlines each day. A very good morning going out to you. A senior man and a boss and a mentor for that matter. Ni Odati Lamte. Ni Odati Lamte. Formerly of GBC, Ni Odati Lamte. A proud servant of God, a teacher of the word, and a preacher of the word, and a minister under the anointing. Ni Odati Lamte. Chairman, no. A glorious happy birthday going out to you as we switch to the brighter side of life. Cyril Morgan, birthday number 26. Happy birthday going out to you, Cyril Morgan. And this one also, Kweku Justice, birthday number 23. Live long and prosper. Tebi Frederick. You are 28 years today. Live long and prosper. Dorcas O2. You are 23 years today. Happy birthday going out to you. Great Pato. Great Pato. What ne? Then Deputy Communications Director. Our Jubilee House. Jefferson Saki. So Great Pato, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Hey, man. I say no more moody birthday no more doso. Into my more than 10 time. When you see a friend Bright Beffy is your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Johnson Margaret Mabina is your birthday today. Happy birthday going out to you. Stella Eduakun Boache is your birthday as well. Happy birthday. Teresa Safo is your birthday today. Birthday number 27. Happy birthday going out to you. Afe Fusu Christiana Melissa and Mali Baby Brisa Meniaje Melissa Amponsa Francisca is your birthday today. Oh, Tebi Maakye On Ahenkan Fm. And then the final one here, na fi Mimraha. Mamiya is 24 years today. Happy birthday going out to you, Mamiya. Live long and prosper. And inti me da se no ye nia mo de fa ha. We me my uncle for.
I feel I'm in Brahan's way. Eradimo. So this one also says a glorious happy birthday going out to my lovely husband, Mr. Justice Anthony Aswa. Debbie Jambotre. Me mix it new man. What's the day? Birthday wish from OK. Enti ayani yiri mumuni edi na woda no. So from their lovely husband instead to Mrs. Sylvia Safwa Daddy Anadeng. Hey. Is it Daddy? Because why now they can't hold any confusion everybody. Sylvester Safwa Daddy of Odan Anglican Primary School. As you celebrate your birthday today, may the Lord of perfection perfect you, and the perfect will of God be done in your life as it is in heaven. Happy birthday. I go take off my shoes, turn on my clothes. That's how God you have favored me so much. Ain't he say we didn't mean any year for me? Spellings, you know, and I did confusion. Is it daddy or daddy? Anyways, happy birthday once again, Sylvia Safwa, from your husband, Justice Anthony Aswa. Also, those style be wati. And to you, Vera of Methodist University College at Chimoda. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you, Vera of Methodist College of Education. Live long and prosper. I don't see bright and powerful. So we name Vera. Now I catch and say and I would that Yamano I would dapa. May she live to be 93 or 3 and beyond. Eradimo, me ma mo wate. Okay, so I had it right. Me bo bi dini me nya ni ya na me ya pa. Me nya ni ye. Enti the birthday wife. Mrs. Sylvia Safwa Daddy. I just see dini me nya ni ye. So once again, Sylvia Safwa Daddy of Odan Anglican Primary School. Happy birthday going out to you. Live long and prosper. And of course, to be 93.3 and beyond. We are to say, Penna brother, so a bra quaint to a future addition womb or dachi enti and paying so yeah the message in the be enam. Ye di moon come on. I don't pay what that chinty bro for Kasemi. I say the only person without stress is a dead person. Therefore, don't get tired. The only person without stress is a dead person. Therefore, don't get tired. I don't pay with that chinty. The Edinam, I don't know. I don't hear brofo. I feel from Brian Cassian, the Mue.
ye woni pa ni bi wo no mo a oya adwuma kakra bi a wabrɛ ono adwuma bi ya ne din wo wiase mu ha wo bae adwuma bi ya ne din se nyame adom wenya construction work bi ye okoye ba ko ba ne wabubu ade echi kwadwo nko biem me de mabre adwuma na ye den dodo bra na onim se onipa ono no betumi aka kire wo se meme de adwuma bi eni wono mo ya medin biem meme de memre meme de megima ho me pa obi a wawu unyanwu ye ne de obre no eka brabo ho na wo de se wo se aduane nko ambokura na wo bedi a se aduane die nso kura adwuma wo ana wonim na se impo ye tu sika to fom na ye se ye sika na to fom tamo a se no so ye adwuma wo ana wonim adwuma wo mo obre wo mu enti wo okoto nsuo ba ko ba obema nipa wo bro no so nyina te se wa ye adwuma ene e bra ma bre adwuma mkwe enye adwuma kito ma nanti ai koso ananti na nanti enkonipa adwuma de den adwuma ba ko ameno kwakoke ene ye de ubewura ha ye ai me pa cho koso anaye adwuma den enkum nipa hwe se wo abusuafo wa amanone a eya hyeda frɛ won na enu mu ni nkomo yen Ghana ha kra de se yen ye waste time keke ya ba adwuma mu ye be free ha no mo age se nonum abo ansa na wa free ha ye campo wa ha no mo from 8 yen ye ba ntami kra de ye campo wa from time wa wo ba adwuma mu ha no mo ebiri mutumi beduru adwuma mu ha no mo be no 9 nonum no wa ha obe free ha no mo age se nwumire nonum ansa na wakɔ hwɛ sɛ wokɔ amanone entesa wokɔ amanone 2 hours udi wa ha another 2 hours be kodi wadwuma foforom another 2 hours be kodi wadwuma enkrofo ebiri wo mumogya ani enam wo mo da chinti wo de wada ne kwadwofo bema kwadwofo ba ankobia ena wo ti baabi faako wo ye adwuma kakra bi a wabrɛ wo ye adwuma oba kama te sɛ wo ukoye somami wo sɛ maso adwuma yi ukoye kakra mabrɛ ne wabubu ho abegu dem ben katachie ukokoye adwuma kakra na wunya te sɛ 50 Ghana ɛwɔ sɛ ukopɛ bi ye ka ho no wunya 50 Ghana wuni mane nsan ya wabrɛ unya kunya 50 Ghana ne betena fie a ekwakuno nkwa adwuma me de mabrɛ ade na mabrɛ me adwuma ne den no hwɛ ne o kyerɛ utirim san ya odeka ho onipa wono betumi aka se wo mmerɛ ye wasase so ayo onipa awuo woda so tia sie die obrɛ no eka ho enti mabrɛ no wanhwe ye betwe wako achi ama untumi mmɔbra emfa ma wo ho adwuma bie no wono mo obrɛ nim ya adwuma yi obrɛ wo mu ankasa ena no na me ka kyerɛ me nuanom sɛ hwɛ wo ba betena ha no mo 4.5 hours ya ɛyɛ nyansa nko ana nkrɔfo pɛ sɛ wo da na die uye joke kura no a wo problem e was say say u kanyansa sem saa 4.5 hours kopim bra 10 bebo no e was say u kanyansa sem saa eduru baby kura na wo crack jokes kakra bi a na obi ti baby no adwa o ka se asenketo a ya dwuma yi nti yenya obi akura wunim ne da because of say woni na anya adwene wo ono no ne decision bi hu nti o tiri wo kokokokokokokra ni nyina ka ho obrɛ wo mu no ade nti media ye bɛka masɛm media mekwa ye ba adwuma na ɛden dodo ɛde adwuma bi ɛden wo wiase mu ha no de ma wo medɔfo onipa ono no nte brɛ ye obi a wawuo ade nti so mpɛ so obɛte brɛ de a ɛwɔ sɛ wu sɛ wu de ne wo nte brɛ biem na kopem sɛ woda so te ase yi de medɔfo obrɛ no ɛka ho ɛne nti yere wo ho na yɛ adwumaden kum nipa akwadworo no ya agye wabɔ so mabrɛ ɛne mabrɛ okoye kyɛw ba adwuma ne den adwuma ne de ɛdin oh okay adɔ ɛne adwuma ne den me nsɛm nyina sincheche yate ɔba ɛne ɛbɛgye kosua kɔtɔn ɛna wokɔ baako baayɛ ene adwuma ne den enya sanketa be ka chie yare so sa ya nta hwe ni tirimu de kasa
tena hɔ yi adwumaden nku nipa the only person without stress obeka se me de me mmere eyi obi a wawuo na oda so te ase ne de obire wom na nso miawani na yire wo ho odaachi enti afuom adwuma na yire wo ho ye do odaachi enti edwam no yire wo ho dware kotena ho koye masom ni bi onwunu no obedidi emmo abamumu emmere nka nkyerɛ ho sɛ adwuma ne den nti die he na wo pɛ so ye wo pɛ so tena office na wo ga so office tena no so ya senketo a unnim adwuma bie no wono mo emmere wasase so adidie kura den sika kura da fom na wo fa na wo sisi nya wo ntimi mfa eni ntiti ase na uye we kakra mabre uye we kakra me ho ya me ya mabubu eni odi wo asembo ne papa me na ya kuma kan so wo asembo ne po wo asembo ne pankasa me ma me efu afiri hia o se wo son kotokoi uye djuma kakra bia wa bre boy udi tro unsu utirim san ya ode yate oda chinti anopai tu hofo ne fa ho adwen adwumaden enku nipa erade nkan ye ho oda chinti asem na si So this one says, greetings from Tema Newtown. Papa J, no. I'll say I have no qualms about people demonstrating when they feel something is not being done right. But for an MP, oh, there be yebeba ho nyabotre. Mami wish your birthday we ni man of him to us. So say happy birthday to Trudy October. Hey, Nidino no Trudy October. God bless and guide her steps. Trudy October. And you mentioned me what my friend is September. And I'm a friend in December. December is December name de pa. And a January. Me what mentioned me de me mabe to. Me pao because me de me mabe to so me do me no ni na. More damn nimre mu ya wo sa. Obuoba ofore amanfo emamo achen edeba Ahenkan 93.3 FM. The Ubonkrata was on the to us the amount. Aropo yebedi nkomo aftermath of NDC minority womo demonstration occupy BOG. Ekusi saying anopay yebedi mu nkomo kakra the amount. And some kesi de bibre no akoso ho nkrofo aka nsem wan kasa nti anopai ye behwe ne atimi adi mu nkomo na enra wabra womo ede womo petition kokodru Bank of Ghana to them na omo expect senka Bank of Ghana governor no ankasa Dr. Ernest Addison ono na nka janka obi pie no abeje anaso ono krampo ayi too busy kra no anka ni deputies mienu nka ba akokra amra meje omukọ ho no mo a I'm just quoting Sam George, Honorable Sam George you. Omu tell say watch my or Bank of Ghana. And ya won nkunsa say onko G petition no in free minority for no ho emra. And omu tell say Christ me. What an insult. Omanfo bu ama minority for no. Inti demonstration ni de ombesa ye biem. Omu be reset. Nti omu ko factory reset. No masan kwa shasi asan ababiem. Na fi Bank of Ghana governor no wababa beji. Wa ma meji. Na first one we omo call ye watchman ye suma na mane ba ye. Second one omo san suma obi fufura. Ono so nye man na still na no mbeko so demonstrate. Kopim obra ono anka san ye na sa desen no. Ebe pia beji nkrata na de afiri wonsem. Into almost was assemble the poor. Anope ma yemrefi hani for the bon krata moboso no. Emfa entwaso emao. Send them can catch on you stream live on Facebook, YouTube, and into bit media channel so the afa hono mo e dia maye. Man emfa de egu so yedi ho nkomo wa ha. Na yonken kan fa ma wo. Adwen apomboko.
nyame adom nua na so nyame adom kwaku bibia bɔkɔ de bibia bɔkɔ de radiase enti bibia bɔkɔ de ne na yɛnkɔmra na afei nkɔmɔ bi wɔ hɔ no ma yɛmfa ntoa so okay anɔpa nonso abɔ community aduonunum 755 yɛma atiefo ni na kyemama kɔ ababiem ɛba henkan 93.3 FM so ɛnɛ ɛyɛ ahine mebosome ne da ɛtɔ so maako ɛnan na ensɛm ado abadwa so afa de obonkrata mu ɛne yɛsi adwade na poso ɛba besom mo yɛte akwa afrakoma studio ɛnanso yokuada ti ne honhom ɛwɔ ha me din edi kwaku ɛnin kusi bu adumene adwempa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan daily guide obokrata na mede hyase ma Mrs. Labnada pa na oyosoafo a ohwe ahunidie ani nsuo nsem so na enkofo no ne omutifie omoboaboa na ade yomu ekowia ne sika na ekodi asemdi bia koto sami ken yese nkomo so mkobeli no nanzo wama nyantum be no wama pia to baby kura se dabi ya mpema mu me no tinu wama nye ehwo asem krata yi ade humfoni aba ama akwada nde ne sa tuniti se Jesus Christ oh itomanye en waka sa asem no atoanum se mfoni eda no sa ena ekire yese kaya ye ni bi ene abraibo no so on joining NDC demonstration ente ho asem ene mfoni ye twaba ama edwa so aye menya ye nya asem kitwa enho asem daily guide o ena etebri ebaye sanso ena asantemantemu yese houseboy a okum ne madam no houseboy okum ne madam no wo de emunu ko ayasabe akọ paapai ekohwe adekropoti a ekum madam no na wo mu wie apaapai ne emu amane no de beto dwa ene se madam no ne houseboy no e de ade buo ne ti ena problem ni fia enu nti ofa muto nananom e wonse do nti asantemantum beka ya houseboy oboabo madam ena okun ne madam ena wom koye autopsy ema ne madam emu no ena eche se problem no efiniti ena odi fa muto nananom wonse do daily guide obokrata eno no na yase kromfo bi woma brim na woma sinabo asinima asini nsuo ni asina abroxo bibia wom de bibrim no esanso akwakowia akokɔ ehun asem krata yi edi aba wanfa kurokuro anka ho yese Ghana will process 60% of raw materials oral antramatin ena kasa asem wi daily guide anopay na the obokrata amabo aremu no eye daily graphic na ensema wode enam no watwamfo nyine bi edi aba ene ohunu enipa pem a chese omunyina dodo na ase tuntum ebi so ase kokko na chese enibere aba na mihunu Dr. Atofosin wonu mo maka ne de ebi mo achi achoma so ntem ni ade timi hu omu yi ne nyina ne se wose enrada enipa be se wa ha de owo de owo ena omo ti omo egu montere so a omo eye wo ye kire etia omo asika akura batan amra do owo ne mo ene afeso anwo kire wo omo yi mutie mu nsem nyina no wa twere ede aba enu achi ena wose ye hwe ne yama eye ankrankra school ahodo to me krata no wose sam no kan sai na siafo wonum so eba ba hwe na amamra atimi enso aye eye adwuma ye pa free eye June bosome no eko ewo afia ye kwakosi afimpino ne aduonu enan emu tie no wasem so de obokrata yi ede aba na ochehene nso so enaja ono enso de nsema wodo de atodwade afa iwem sa kyera ya eno so egusu a ekoso eno ho eno mu ensem nyina so de obokrata de aba katafeto so dumien saudi asem people ede agu daily graphic de obokrata ne nsema wodo de nam anopay enono the new crusading guide the obokrata mu nsem nam de to aso ama owura biribi atwam na oyo so afo hwe adwade ni mfidi dwuma so eyonum nyafo alankojo tramatin na nko oprempo so betu franka ma NPP nanso ozehwe de nioma sikika kono e wo so otwe ne ho nipa de hwe ho so onyinche entukatwe ne ho ene wato ono akọ ne kwantenkro ene wape movement atato pepepe akwese de
wakwakoto muko ni acho nchini TFN ma tonchi ma jimoko dana si na ene wona wosi no owura nchamatin se afia edi anim abaye ba beto ye na beto santena to no osese wo mu nto abayi onipa owoni suade hunu na mom enye nipa obedi party bi anim se mampani asem kese pa na panyin ka no choose visionary leader not party president alanchamatin na ka sa asem se mukoto abana monto de ani suade hunu wona ni so emo man Ghana enye party president de ye betumi aka se ebeye mfie bebre ni no president abani na party president ye nya Ghanaian president intenu bi na alanchamatin eye ho campaign no the new crusading guide the bokrata na de asem wi ebai na edomkuma wo manfa wo petition ama Bank of Ghana governor no enam security penin na ba so ba begin wo manfa ma no ho asem krata no de aba na ede no mu betwitwa enufo mantin mu yesi National Cyber Security Awareness Month munya enufo no ndi month owi aran nkama pebefufa di ama no yede Cyber Security Awareness Month yesi eno nso October we yamu intomu ni enufo ni na ena month we yomodia enufo nso month we eye Breast Cancer Awareness Month ya yede bo hu dewuru ntia no mo ani ada ho so no akocheke kama wo ofanko abrunsa bi dwirigui na omunsin wie na wo ma hihya blocks na bibia kama so na yem plaster mpo ene dwirigui yirim na anu na wo mkoye nhwehwemu no yesi aba betodwa se assembly kura ofanko ehye wo ma se no meche municipal assembly no ebo contractor no kokose onyai wo mka chense onyai da na osi no wo mkokọ hwe se de osi no koye nhwehwemu ne wo mka se onyai ena contractor na mfi eno twifa wo mso eno si ento si ye no wanwiempo ene se adwiragu a ede asem kese abai tiwe ye de hwehwemu ede aba betodwa wonfa ofa akọ eden ya adwiragu ye no enho asem eno no the new crusading guide the obokrata na the chronicle mresesem the obokrata no emu ensem awodo na no pay wode enso enam enie wode opanyin pempenyi afimpino ene aduonu enan mampanyini edibra no opere se